Jattono hongkaham ke jattono ani kon ma tesi baya pharo tini video kisi sama khaiman ingke mohai ta takho sonjoy jomatiani bag oi bono ang kisa kok ke romna musubui jati pramuthano sajagli akhe bo hamia sai ta BJP wa join khaikha tumani bagai bo hake sana nangkha bo tesa wansok mani nangmani tongmani jodi sinung asuk senior leader hi sak sak no tipramotha nengai mone khaila hangke koroksa blog ni secretary engai tesa wansok mung tongo nangmani tuma homoni apana ni sago o wansok mung krikha nini sago omo hai sijak mung sijakha jeneng jemon mokhra wasok bartei barnai jat nangkok man hingke omo hai si jodi sinung Tipramuthani bisingo nu sajak yang tong hangke sagni committee ni bisingo sajak yang tong hangke nang khoroksa secretary sible nang khoroksa leader amne blog ni secretary rong ke ba taisa wansok mung tongo nangmani piani ni sago omo hai kere nang sajak ya thansani kok saya ke nang samaya deba nang borok no phorongmaya deba borok no phorong nangmani ble ta aro BJP o join khai thangale nang tuma manai ba kuti kuti nini sago lok tongmo hai siklai sible umba jodi si chin tipramotha khainai bisingo jodi sayang tongkha ke problem khai tongkha ke bono solve ba ke khainai ning cinta naw ning dara tongmani pia nango cinta no nalia oinai no wan sokmani bisingtei tak example no bata hosnei ba nang ba kaisa lob ni bisingtei thangma siklai su ADC orang kerei state government rang rohoya boto joto silai tong ta 2.7% si ges je mansak phana khaimaya musu phana khaimaya mohai tobon main ko ke amunu nang khoroksa block secretary engai taisa wansok mung tong nangmani tak thangla hangke Tipramuthano haya salaha ang top leader nai amo hai mone khai samane hai sklai sakni nogo chaya ke sak nogo nu masalai nai hesi biang phataro thanglang ka biang join khalai langka Tipramuthano haya ke khau salai langka abo hai tuma belai ni chaya mo hai fight sikhai di fight jodi nijeni party ni borok phone chaya hangke bobai fight ma khainai borok chaya no hangke jodi snung samani tongke ang ota mon khainai tak nung si chaya ne joto non koinai je jara thansa Tipramotha hi khai tongai takhuktai mukuk songno kate oi ta khardi kate oi khar khangke nije si chaya nai jato toiphanu saya borok no hangke fight khai nangnai jese leader phan nungthung jese CM EM phan nungthung bobai fight khai nangnai hesi bono kirei dekha na tuma bono sajaya khar sajaya ke sajaya sojasi front by kokma sanai hesi buskang face to face kokma sanai olo thangai mayangki kor o soisung haya bo hai pu bo phana bo saya pu thansa krikha pu hai krikha pu bo haya prono phai sadi soba saya komudio ok saladi bo hai ke si solungnai ang sai sung Tipramotha songsai to mani pu go dam nini lasma sungsa dia asengna tinini video ang jara sam somone ani saya sauro kangwai hangke jotono nakarna bagai ang kojau jotono humbai
नों तो खोनाव जे टिप्रामाव थानि नै फाय नै खोनाव जे ब बिषयनो साजायते नों बिजेपि आव हापायखा सायखना लाइक हामबाय आं गोबां कक सामबाय यांनाय आरो जरा किसा लायगा आनि सिनेमंके सन्जय जमातिया टिप्रामाव था अमपि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि आं मुइतो खायना मसुगो टिप्रामाव था हनै बोमं जेंखा हिंकेनो पलिटिकल पार्टी इंया खसानिनो आं साइचुं खायबै अ एलाकावो आं साइचुं खायबै हिवै थासा हनै साजाक माने कगनो बिरान सेखा थासा हमनि ते ग्रेडा टिप्रालेन हमनि कगनो मंसा वान सौलिया मंसा माना बागै जाना बागै तंना बागै वान सौलिया खायबै थासा हाय हनै कग पिरि फायमानि बियाबा एडिसि इलेक्शन पाइमानि उल्लो बेबाकनो उरुमुर उंथांखा थासा हमनि कग थाइसाफा सिखो सिखरिखा ग्रेडा टिप्रालेन आइडियोलॉजी नाहार मंखो सिखरिखा साक बैसाक हाया सालायमानि साक बैसाक सकाक लायमानि सिखलक लायमानि साक बैसाक न लायमानि अम हाय काइसे सिंगै दंस नुजागै दंस आं 2-2.5 बছর एडिसि 2021 एप्रिल 10 तारिख पाइमानि उल्लो खालगैनो हानायका हनै खालगै दंमानि फियाबा अम हानाय जात इंलिया आरो बिसो बुलायनि दंबो जों कग टिप्रामाव थाव थासा हनै माथिबो यांखे सागनि बरक गरै ताङै जानाय गामि आमसायनि बरक रंनो बन्चित खायबै दं बन्चितनि कग ब्रंखे कारै दंसबो बलि साइबुं फने बरक दंसबो आइमे इभेन सय टिप्रामाव थानि करनि नाव लिस्ट नो सानै नरै बन खायबानि रिजेक्ट खायबानि साखा दंसो आम हायव थासानि कग बियां थांखा बियाबा आमायनो दैबे आं बार सुइजाक सुप्रिमो न सुइजाक अरनि एमएलए न सुइजाक गोबां मा कुसुक बेरेबनि न सुइजामाव थानि नाम साकिलां तोरनि बियाबा आम किच्छाफानो इंलिया आफ्रानि सिबिनो आनि बखा बेलाय बायबि थांखा तमनि होनबा थासा हमनि कग थाइसाफानो नुजालिया ग्रेडा टिप्रानि नाहार मन किच्छाफानो गरैखा साग बाय साग बहगलेन सिनि सिंलायबि दंसो नांखांखे आं ताइबो सावै खोनारवानो बियाबा आं ताबक आनि लगेव जे फाइनाल फाइखा बरनो बेलायखे खाकाहां आं गोबां माने और प्राइमारि लेभेल हदि ब्लक लेभेल हदि गोबां माने आनि कन्टेक्ट दङ फियाबा जरा किसि सानि बागै बरक तिनि मानजागै मालिया ब्लक लेभेल प्राय आंहाय सिनियर दासनाय सक्रिय लिडार दं खथाम खरक ब्रि बरक ताबक ब्रेदि जेबा आं बरक कक सालायबि दङ बे प्राइमारि हदि गामि आमचाय रिजनल लेभेल हदि जतबायना आं सालायबि दङ बरक दग्यायनो आं बायबाक्सा तै जत सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी नि कम थेंमंगो बरक खायबि सफायनाय होया